Eno ga zec. Gdje? Eno ga levo. Gdje? Eno ga trči za njim. Nije on. A kako ne vidi? Eno gleda pravo u nas. Eno ga ovdje. Lopove! Držite lopove! 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 Ja ću da ti sudim, ja! Joj, nemoj, nisam, majke. Pokažet ću ti ja! Pokažet ću ti ja! Ja ću da ti nisam, majke, mi tekne! Lopove su ga! Lopove su ga! Molim vas, gospodine, molim vas. Laže, gospodine. Zapravo lopovska čovjek! Čekaj! Molim vas, gospodine, ja sam iz policije. Vodim ga direktno za doveću stanicu. Hvala vam da se radi. Takva lopovska! Šest sati sam izgubio čekajući da gospodina obloži gipsom. Nije čovjek kriv, povreda na radu. Ma nemoj. A zašto? Zato što vama dvojici drhte ruke. Kad ste polazili na ovu turneju, 100 puta sam pitao jeste li za ovaj posao ili niste. I šta ste odgovorili? Virtuozi, Paganini. Bili su veliki asovi. Svi smo učili od njih. Ha, bili. Jesi li za ovaj posao ili nisi? Nema bili. U ovom poslu sam ne živio stare slave.